Mija Milovanović i Uroš Milanović. Raširi se, pomeri se tako slobodno, bija još malo nazad, ruke uz telo, Uroše stanje tu i ne gledajte okolo. Ruke uz telo, pozdrav, levi stav, desni, levi, desni, levi, okret u mestu, 1, 2, 2, 2, okret oko prednje noge, 1, 2, 2, 2, korak opet, 1, 2, 3, ajmo, 4, korak opet mali, opet, 1, 2, 2, 2, iskorak u stranu, 1, 2, 2, 2, 2 koraka nazad, čučaj, kolut napred, 1, 2, levi stav, pad nazad, 1, 2, pad napred, 1, 2, judo pad, 1, 2, levi stav, pad napred, pad nazad, 1. Dobro, vratite se tamo na mjesto gdje ste bili. Ne, tu treniramo, krenci. Marko, ajmo. Nikola, šta je radio? Šta se radi? A nije izbrano, nego je očišao, gledam to sad što je radio, pa je. Očišao, ajde, nije strašno, ajde. Ajde, sedi malo, ajde. Nije, nego je očišao, odgledao skroz. Nikola, izlazi, Lazare. Ti. Dobro, odmorimo, a? Nek dođe on. Ajde, nemojte. To, jedan aplauz. Ruke napred, jel može, pad za kosu, 1, ajmo tu. 2, rukovanje sečenje na dole, 1, ajmo, hop. Ajde. Ajmo. 2, 2 na 2, iskorak u stranu, ruke napred, 1, ajmo, hop. Ajde, završati, ne boji se ništa, evo. 2, 2 na 2, fiksacija na grudima, 1, ajmo, hop. 2, Anja Seler, obuhvat oko struka, džeparenje, 1, ajmo, hop, kuc. 2, rukovanje ringišpil, ajmo, 1, 2, stav, udarac od ozgu u glavu, hop, propuštanje, sečenje na dole, 1, ajmo, hop, tako, 2, kružni udarac sa strane, presretanje, šamar, stav, 1, ajmo, hop, 2, dobro, hvala.